Pozdrav youtuberi, kukuruzna trešnja ovdje, dobrodošli u danas novi klip. Danas ćemo da uradimo drugi deo što se tiče izazova optička iluzija izazov. Prvi klip ste baš dosta podržali, bilo je preko 5000 lajkova, tako da hvala vam puno što lajkujete ove klipove. Ovo je baš veliki broj lajkova, tako da sam odlučio danas da snimim drugu epizodu. Danas ćemo da pogledamo klip koji se zove Hypnotize Yourself Sleep. Znači, ovaj klip nam obećava da ćemo mi kao da zaspemo. Ovdje ima preko 30.000 lajkova ovaj klip i preko 15 miliona pregleda, tako da verovatno ovo je nešto dobro, tako da vidjet ćemo da li ću ja da uspem, da izdržim i da ne zaspem. Pre nego što pogledamo ovaj klip Hypnotize Yourself, gledat ćemo prvo ovaj Try not to yawn, uglavnom to je izazov, pokušaj da ne zevaš. Prvo ćemo sebe ovako malo da umorimo, da počnemo ovako da zevamo i posle će biti mnogo teže da odgledamo ovaj Hypnotize Yourself i da, znači, ne zaspemo. Biće mnogo teže, tako da sam odlučio ovako da kombinujem ova dva klipa. Tako da ljudi, to bi bilo to, krećemo. Evo da pogledamo ovaj prvi klip, znači pokušaj da ne zevaš, znači da umorimo prvo sebe, da vidimo da pogledamo posle ovaj drugi klip. Biće mnogo teže da izdržimo, da se ne uspavamo. Evo ovdje pustio sam ovaj, nisam nikad ovo gledao. Popio sam 2 kafe do sada, tako da ne znam da li je moguće ovako da zevam ili da zaspem, tako da vidjet ćemo. Oh fuck. Already you can feel a tightening in the back of your throat, a closeness in the eyes, a gentle pressure in the ears, a tenseness that you know can be relieved with one. Osjećam se kao da mi se zeva, ali ne izlazi skroz. It's a biological impulse, the contagious yawn. Even seeing a picture of someone yawning with no sound or motion can be enough to induce a yawn. Eto, zevao sam, nisam ni htio da zevam, kako ovo izašlo. Niša, eto, to je to, pogledao sam ovaj prvi klip, what the fuck, nisam ni htio da zevam, ono samo izašlo. Niša, idemo sada pogledamo ovu hipnozu, osjećam se malo ovako umornije. Ajde vidimo, ovdje ovaj klip što sam pronašao, 30.000 lajkova ima i preko 15 miliona pregleda, tako da ajde vidimo da li ovo stvarno radi. Evo, počeo klip i dalje mi se zeva od onog prošlog klipa. A malo ću ovdje da smanjim, ima neka muzika. Što piše ovdje, that's right. Znači, gledamo ljudi kao i uvek u centru, relax. Ovo muzika me podsjeća malo na Minecraft, take a dip, a nisam stigao da pročitam. Ajde vidimo da li ću da se uspavam. Breath in. Znači ljudi, sve vreme gledamo u centru ovog klipa. Pokušam ovo da čitam, nisu baš najbolje napisali. Opet mi se vrti nešto u glavi, kao i onaj prošli klip. Mislim da su namjerno stavili ova crvena slova. Jedva mogu ovako da stignem da pročitam. Sve više mi se zeva.